megalayapost.news. Haka jing rakhe ka riboy foundation day haka sautrik ujileu arda absan haka snong korhadem bad akweng badru bala pelong ya ka program aji kai halor kam sengkam semjam lajong lapun sngo ba ka snong kordem lapun sngo ba naka snong korhadem din sapen pau perthei halor ki kam than jan rendia ke bade ke we naka snong ke bala rimtam ki bala juim haka kam than jan rendia menta labun bun snem ia kane ka program aji kai la pelong daka National Commission for Women New Delhi rengkat ka jing trilang ka step rengap Integrated Cooperative Society Limited Thenroj ka korhadem Handloom and Viewers Cooperative Society Limited, ka Eri Spinning Dyeing Com Traditional Dressmaking Cooperative Society Limited Kweng, ka Dorbar Snong Korhadem, ki Self Help Group, ka Village Organization bat Kilongkemi, ki Bana Kisnong Bamarjan, na Maulaho bat Lamplang. Hakane ka Sngi lawan bansaki da ka Kong Delina Khongdup, ka member jong ka National Commission for Women, ka Bapet ya ka jelas te lam ingi kari India, kum ka Kongsan. Baladon langru u Dr. Everest Mersing, State General Secretary ke BJP, kumbu sembut Kongsan, Kiwi baladon lang kikuntup ya kong Efsun District Social Welfare Officer nongpo harangkat kilong kemi long kepa kikun samla bat kinong tanjan rendia kibaderu ki member jong society. We are like Korhadem. We are like Korhadem. Kami kumka Presiden jong society bade ka keteng jong ka Korhadem Handloom and Viewers Cooperative Society jong ka Korhadem. Kini kami berhadapnya ke sini ba tinjauan syakane ka program kum ka awareness program hakane ke sini kete ke sini jongga World Environment Day Henry ni pen menerap lang ya kan ya society ke jongni nama ke jingya pen baik jongni bat I Dr. Everest Mersing nasnya ban ai kuble ya I babu Priyat bat I Madam Delina ba Lengba Dr. Everest Mersing ilala ban raya gine ki tungsan jungi hakane kasni namar gine ki baro nimda tip lani nim te phang hakano kalenti ba ngide ban yai henre da ka jing yalam lenti jong I Dr. Everest ilala ban from ya ka society jungi henre nakalian ka office jungi pa ni pet everyday bati pet ini bati kena badan juduna department I scholarship nata kidam de ki one stop center kiba ki I jingarap ya ki Longkemi kiba ngat hakanu kanu ka jing syak ban ben haki kisem kata ki ong ka domestic violence tapi ki long way de kata ki don kam kini kinu lada ya syak sho ne syak ban ben ha ulok mo hayeng hasem te kila ban one man report hapo ka one stop center kata ka don hapo nongpo Kihangi syukuli no, kita ni bala tip sepang kata ke one stop center. Kita tip sepang kata ke jaka ke ba ai jingerap. Kita ngidon ke counseling bang yang selok ya kita ki family mo armut ada yang mamla. Dia kita ru ke medical aid, kita ke legal aid ke ba kila ban nyarap ban ayu support ada mamla ban ya. Ka ba dise om Khambon hari Bhoi district mereka configure syatai rusya rifanar dise Khanduli ru kabagi penongkam ini ujuk usai baik terdekat bairong ruit garong na Mariang Khambon kentob ru dau ignar uba sini fikam sitong banyo habiati ni kita niat penongkam yulu makan ni garong yong mat yorong befer ikani kejingan terai la itu rek sarkar India lingba kata bagi angka geographical identification ka GI bagi ang nekong tinggal apelih ke kerjap mata sah tambah ini perkat kumno pada menginya rum atau kerjap dingba kita kijam dingba kijin peni kimar kiba pekto so hamno pengiklan sisa kumno ngopi di nong tan jong kesenong Korhadem mat wedon saudong ya kini kesenong Korhadem dengan tibilan kum kawai memperkat no kimar yu memperung kata ke kerjap kibalong kiba la ban yeng hala ka jong ka kejat na bala dangi la ban yeng hala ka jong ka kejat lada ngilong kita kibatan ka pisa ka pilan hangi kilong kemi temod kaying ka sembaro ka wehi kan long ka ba pahu pahai ka ba la ban penyo ya kata garoy ka par ha ka imlang ka sa alang ka jongi Kaya jing simbenta ka jongi ki long kemi, kaya jing simbenta jongi ki kan thei hakikam ba per
kawan ra ya kejingjob ha karoi kapa kumbai la batai mene iba Everest ba mentang ila poi haka kerdan ka basau baro koi ke perthei banlong kata kari ka ba riuspa haka perthei tenrei la lagi pe ya kita ki baro kilong betang hasla na ka benta jongi kinong Daka ronggo rup ke bacna kerpang pidani usai balik pidani ci ai subha ki yau Prime Minister jongari India Narendra Modi ci kino bacilek tau rakti kibat tebit pa dalam society ma to kom pedalin la ragi bayo ci ai ki yau Prime Minister kenang ba kumba ong new sehat berim jongi ong kiba ci yo ong pia ke GI tag sin bayo pini GI tag ka kerten jong kor hadam cirta pada bala ban pelip hak history jong kepertai. Kekates no kuat itu to ya le canai bahaya kini gawai kini di jingkerpat jong madam bar ke jingkerpat jong au kon ukti jong pi ni to ya le stom ya kete cina tarai kum keno madam kuat kum keni mo kuat pi daka kam he ne to tepe ini dala abi to asan nak dur jong Prime Minister asan ni ma Jong Modi baka kerteng uci diam baka durus non tan lada nang RPM hi ke beru banang masih tan janai bai kini kecai yang sapa kenang biyo cirai jauh Prime Minister rengkat ke medam Megalayapost.news